Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. nuko tukaba atwongeye kubaramutsa amahoro y'Imana kandi mu nkundire ndabaha ikaze mwebwe mwese mudahengeje nyabakurikirana ibiganiro bica hano. Ndabibutse ko ari kuri Tarisisi Hope Ministry TV, aho twama dukoranira tugira ngo duhimbaze Imana, nawe tugufashe gutazira Imana aho uba uherereye hose. Turagushikira tangorane nimwe. Nyita Prote turakingiwe, ndagarutse muri uno mwanya mwiza wahariwe guhimbaza Imana no gutazira, ariko murazi ko ntigenda na simba ndice nyene. Uyu munsi nyuma ya kamera ndacari kumwe na Emmanuel Graphic, mbona yacaberewe uno munsi vraiment. Yaba byakundana mushira imbere ya kamera nawe mukamubona, ego araberewe sana. Ariko kandi ndi kumwe na gwagwaruka rusanzwe bateramisha, muramaze kuba mubazi. Bushize twarakiriye Iva, turakira n'abandi bagenzi we, dusaba dukorana hano muzi tuduze ibiganza tuvuga tuti shalom 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 shalom. Nuko rero namwe muduze ibiganza muri commentaire mwereke runo gwaruka ko namwe baramukije. Uno munsi reka cende kuravora ndayirekurire Iva hariya kugira ngo ubushize yarabonye akarere uko gapanze, nawe rero atangure atuyobore. Ndizera ko tuzagirana ibihe byiza. Iva sabwe ko nakumva, rega je sindi ko ndakubona umeze neza. ndashima uwera. Ego nizere ko witeguye kugira ngo uteramishe ubwoko bw'Imana ufatanije na runo gwaruka dusanzwe dukorera Imana muri ico gikorwa hano. Ego ngaho rero fata vora twagiye.
somukorera amakanyezo Whatever
rwose cyane tuvuga ngo mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo kugororoka bo Imana irabemera. Aya mashina y'Imana reka tuyongera amashi Imana tuyongera amashi meza cyane. Yuko nawe uri nimba uri umunyamahanga cyangwa uri umurundi cyangwa nta na kimwe mu mahanga yose ufe kwa ubaha Imana gusa ukora ibyo kugororoka Imana irakwemera. Nino ndirimo dushe dusozera ko kino bigana cy'uno munsi mwana neza ko twari twatambye tugatazira tugatambira Imana ibintu bikamera neza cyane. Twadushimiye wewe wafasha akanya kawe kadukurikirana. Dushimiye na runo garuka twari duteramanye. Tuvuga tuti shalom shalom. Nuko rero urumva mu kubaramutsa no kubasezera byose babirimwo turabika ibanuze dusubire duhure mu kindi kiganiro kizokurikirana ubutaha. Bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.